ljudi, ja sam baš poželio da pročitam dobar triler. Odavno nisam. Neki dan uđem u jedan tržni centar i sasvim slučajno prođem pored one male police sa knjigama i zapne mi pogled na ova dva romana. U okovima vatre i Vijeće 12-torice. Učinilo mi se zanimljivo, nikada nisam ranije ni čuo za ove knjige niti za autore, ali naslovi i dizajn korica kao i ovaj kratki opis nazad radnje i neke kratke ove recenzije baš su me privukle i već sam počeo da čitam ovaj roman U okovima vatre i na prvim stranicama baš mi djeluje zanimljivo i moćno i vjerujem da bi do kraja knjige trebalo da bude još bolje jer vidim da se radnja već zahuktava, a nisam pročitao, čini mi se, još ni više od 20 stranica. Evo, ukoliko je neko od vas čitao ili čuo za ove knjige, pišite mi u komentarima.